Turabahaye ikaze kandi twongera tubaramutsa kwa kino kiganiro. Ni mu Kibano Media, turabahaye ikaze. Uno munsi tugiye turabire hamwe imigani abakera canke nabubu bakunda gukoresha. Hariho imvugo ihora ivugwa haba hakurya no hino bavuga bati akamenyero kica inkware kakayiraza mutego. Abandi nabo hari igihe usanga bavuze ati ingoma yagukanze irahuhuma ugahunga. Iyo migani isanzwe ifise isaniro, irafise ico bihuriyeko nubwo atari migani imwe. Irashobora kuba ifise itandukaniro gatoni, ariko tugira tuyirabire hamwe turabe insiguro iyo migani. Mbega iyo migani yavuye he? Mbega iyo migani isigura iki? Mbega iyo migani yigisha iki kuri twebwe ngahano mu kibano, yigisha iki kuri wewe? Tugumane nanje kugira tubirabire hamwe, turabahaye ikaze. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push. So muri make rero habaye intare. Intare yari isanzwe yibera mu ruhongore rwayo mu ishamba, yari isanzwe kontrola. Niho rero iyo ntare yari irikirahiga irondera ibyo kurya. Umunsi wabaye muremure kweri ikeneye ikifungura. Niho rero iyo ntare yacuhura n'agakwavu. Uhuye n'agakwavu irakaraba. Iravuga ati okay, akano gakwavu dushobora kwiruka. Shobora kugacakira nkagafungura n'ubwo katoheza inzara nsanzwe fise. Canke ndashobora kugakoresha. Niho rero ntare yakoresha ubwenge nkuko isanzwe ari umwami w'ishamba. Iravuga ati irakegera nyagakwavu irakabwira ati uzi n'inkuru rero mugabo. Ati wenda gusabye ugende kundondera ibintu byo kurya. Ati undonderere kire canke rasi kwiye. Ati sino uno munsi rino joro rikarengana utanza n'ico kurya. Wewe nyene cyana gutabagura cyana kurya. Akwavu karagira ubwoba kariyumvira karavuga ati mana we none je nabigenza gute? Hamwe uno mwami w'ishamba ari we ntare ntamuza nica afungura. Je uno munsi canshika rasiyo yayo. Kariyumvira niho rero kaca gatangura urugendo. Karagenda niho kashika mu gace harimo impongo. Gashitse muri ico gice karegera impongo. Kakabwira impongo ati wa mpongo urabizi? Ati nkufitiye inkuru nziza gose. Impongo nayo iravuga ati inkuru nziza gute gakwavu? Ufise inkuru nziza gute? Ati nkufitiye inkuru nziza ati umwami w'ishamba ari we ntare. Ati yavuze yuko agira akwambike urugori rw'amashugwe. Agira kwicarike ku ntebe y'ubwami. Ati nyaruka rero tugende kugira ubwo bwami intare giri guhe ntibugucike. Impongo atanu ubwenge ikoresheje niho yakurikira ugakwavu. Iragenda mari. Hagiye mpongo ishikiriye intare atana yamba atanaki intare isimbira kuri ya mpongo. Isimbiye ko rero ikisanga yayihushije ica kirugutwi. Fye isigarana ugutwi mu menyo. Ya mpongo rero kure sanzwe uzi kwiruka niki irakira iriruka ariko ugutwi bakumongoye. Niho yaca yiruka iragenda. Ya ntare yabwira kaga kwava ati we mugabo. Ati rasiyo wanzani urabona irancitse. Ati nyaruka ugenda ndondera ibindi. Ijoro itararenga ati sino ndakujya wewe. Kaga kwavuga ati nta kibazo. Kaca kariruka gasubira kuri ya mpongo. Ya mpongo ibonye agakwavu aravuga ati wewe uri umugesera wowe agakwavu. Ati urabona ibintu ngiriye. Ati wewe wantwaye kuntuza umbwiye yuko bagiye kumpa ubwami bagiye kunyicarika ku ntebe yiteka. Ati kumbe wari untwaye gasha bamfungure. Agakwavu kabwira ya mpongo ati oyaye mon frère ati mwene wacu ati suko. Ati wabitahuye nabi. Ati haji ntare yagukuye ku gutwi kugira izokwambike neza gwa rugori rw'amashugwe. Ati inkofera y'ubwami. Ati nta bantu bayambara bafise amatwi nkayi wawe. Ati nico gituma nyantare yagombye gukura amatwi. Ati ntiyagomba kukujya yagomba gukura kwa amatwi. Nyampongo ivuga ati kumbe nivyo bana. Ati kumbe reka nashotse niruka mpongo busa. Nyaga ko avuga cyabwira ya mpongo ati ahubwo nyaruka dusubireyo tugenda ati ubwami buragucika ati ya ntebe yiteka iragucika. Nyampongo ibirasubiye
ku ntare. Biragenda ishitse ubwo nyene ya ntare atana yambu isimbira kuri ya mpongo yicakira umurizo. Fye umurizo isigarana umurizo. Ya mpongo irasimba kandi irakira. Iriruka umurizo usigara mu menyo y'intare. Iragenda. Nyantare isubira kubwira kaga kwava ati mugabo inyama wanzani irancitse ati kora imitwe kora imigambi zana inyama ati jata nyama ndose wewe ati ndaranagufunguye. Nyaga kwavu karavuga ati birakomeye no kwimana. No kasubira kuri ya mpongo karavuga ati none ubuhomvuga gutega mana. Gasubire kuri ya mpongo niho ya mpongo nishavugishi gose irabwira kava ati buri umugesera wewe atuguma ntwara kwano bantu ati none we ko wavuze yuko bantwaye ugutwi baca bampa intuzenye intebe yiteka ati none ubu naho ko urabona umurizo wanje ati bawutwaye. Nyaga kwavuga ati wewe wampunga ati we ntiwumva naba ariko ndakubwira ati wewe guma hajya ntihagira huja atajya ijya ntarikira guprepara ati yakumoyo murizo ati yakukaso murizo kugira uzokwicare kuri ya ntebe y'ubwami. Urumva nyaga kwavuga ati rero ati uwo murizo wawe ntibawutwaye kubera urwanko ati hajya intare yawutwaye kubera urwo rukundo gira uprepare uzokwicare neza ku ntebe y'ubwami. Ati ahubwo nyaruka tugenda ati kubera guma wiruka ati ntare dusanga yahinduye itagomba kuguha ico giti ubwo butegetsi ati iraza kwitorera ikindi gikoko ikice citomborera. Nyampongo iravuga ati kwa nivyo kwera ati kumbe nivyo ati none wewe kwicara ku ntebe y'ubwami ufise umurizo. Mari biba bigiye niho byashika uwo hero bipfuye gushika ya ntare kubera yari yatanga guhonja umurizo yahonje n'ugutwi ikisimbira kuri ya mpongo fye ubu muri no mwanya ibirayicakiye ikirayifu irayica iyishe niho rero yacabwira kaga kwava ati rero ati uri umugabo ati igikwa cyambura gikoze atariko fata ino mpongo ugende uyimbagire neza ati uze kunzanira umusoso ati unzanire umushishito ati unzanire urwagasha ati unzanire n'umutima ati zino nyama ndazikeneye waziprepare neza waziteguye. Agakwavu kavuga ati ati nta kibazo ati byo ndabikora. Akwavu niho kegura iyo mpongo yapfuye kagenda kuyibaga karayibaga kayiteguye ariko umutima kaca karawufungura kawufunguye kaca gatwara ibyo bindi bihimba gatwaye ibyo bindi bihimba ni ya ntare yaraba inyama zose iravuga ati inyama zose ni sawa atariko mugabo umutima wa mutima nakubari ati ntawe. Nyaga kavuga cyavuga ati nyakubaho ati vugisha kuri nawe ati no mongo yaje uyicugutwe iragenda ati yongera iragaruka wica umurizo irongera iragenda iragaruka ati uyu muhungu kweri ati urubona yuko yari ifise umutima ati nta mutima yari ifise. Nyantare iravuga ati ati kweri nivyo kweri ati wowe uraza ubwenge wowe mugabo uraza ubwenge ati ya ino mpongo kwera ati nta mutima yari ifise ati ubwo rero naringira ngo uhora ubusa ati wakazura gashoboye. Aha rero niho ijya migani yavuye niho ijya migani yavuye ego hama mu buzima busanzwe reso morale nuko kuri ino si byiza gukangwa n'abantu bafise akarimi karekare abantu bafise akarimi karyoshe ngo nuko umuntu ngo azavuga utuntu turyoshe muri uwo mwanya ukaje usanga ucyujana nago ugasanga uriyibagiye. Abantu barabaho kuri ino ushobora gusanga kuryosha kumba agiye kuguta mu manga azi neza yuko ibyo ariko arakubwira atari byo ari ibintu bizoza kuguta mu kaga. Nico gituma rero kuri ino ari byiza gukoresha umutima ugahanuza ukabanza ukabaza umushaha yuko ibyo bintu wabariwe mbega nibyo canke bo bari babantu bameze nk'akaga kwavu tuheje kumvikana. Hama nawe kuri ino ukirinda ntuzohavumera nk'iyo mpongo kuko ubaye nk'iyo mpongo uzosanga ugiye mu bibazo ugasanga mu nyumugarutse kwicuza kubera iki wagiye uremera ibintu byose wumvise kubera iki wagiye urumviriza ibintu byose amajambo y'abantu ugasanga nta mutima wabajije ugasanga ntiwiyumviriye hama ugasanga uguye muri yamanga nk'imwe ya mpongo yaguyemo. Okay, hama rero twatugarukije ngaho. So ndongera asabe kandi umuntu ataragira subscription agire subscription hama ugire like ugire share kugira mu kibano media mu misiza
izobibazanira ibindi bintu bitandukanye nkuko nabemereye. Aha tuzohigira byinshi, imigani niho tugitangura, turacyatangura akazi niho kagitangura. Tugiye kwiga ibintu byinshi nkuko titre ya channel ibyita ni mu kibano. Urumva tugiye kurama byo mu kibano, tuzohigira byinshi, tuzomenyana. Hama muri comment andika nyamba hari akandi kantu ukeneye kumva yuko twovugako, nyamba hari ahantu ukeneye kubona, utwandikire canke ni box canke muri comment. Hama uvuga ati ni sawa. Hama uno mugani nyamba hari ico uhigiye ubivuge navyo nyene muri comment. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only